Kibor pulit kila charge sheet persya ya uyayne scam karsati arpo ars namberta ubadan keti hak balik bi ijad bat penyap dusman ya kekena kabadan kalais namberta hak snong kala pangti Ribhai district. Superintendent of Police ke district Uvi Rathor ula ong nekasngi arpolai trik risau baya kajing tokit kila pendap hapok kalai singi bat kumba lakular kila charge sheet halor ke neka kes hapok ka artayo. Ula pentip baya ka neka kes la register hak shipo trik risau hadin balalap ya kamet yap jong kalanot shisngi hashwa hakapor janmien. Ya kajing tokit la pelong daka Women Police UBSI S Rinksai kabadan mentah umyam PS. Katkum ki kubor pulit kani kalanot kelajak ngai hak kendai trik risau naduk kapor kumbakat wei bajemen stamp hadin bakalawan pai na school bat ya kamet yap jong kala lap hakanehi kajuk kasngi hakapor kumbah nyau arpau janmien. Kakenhuan na Meghalaya Forensic Crime Scene Unit MFCSU kala jurep bat tokit benya hakatika jaka balalap ya kamet yap banlum nya kisaki satar hashwa ban penkit no ya kamet Shanongpo Civil Hospital na kabenta bande ya ka postmortem. Na kalyang uni runar badan keti hakan ka kampentrium ula plaru ba ula le ya kane ka kampentrium da ka bakubur ba ula le be ijat ya kane ka kena hashwa ba un penyap ya ka.